باش ایرشن 21 وی هیوی ین داعش لسر باجار کرکوک هجمارک جوان چکداران چون نافچه لیلان. نافچه لیلان هفسینو را دگل گندن عرب ین قضایا داخوقه. جبلی ویجی هجمارک جه زوین مکه و باغن آلوز تیدا هیا و چکدارن داعش لوی در خو و شارتنه. بگوتنا کاربدستن آسایش نافچه لیلان پاش ایرشن کرکوک 46 چکدارن داعش لوی در کشتنه. دەستوری ئێمە بگەڕێتەوە مەتیقەی خۆیان 46 داعش دەستوری ئێمە کوژراوە لە دواوێکە شەوە ئەو جماعەکرد بۆ کەرکووک ئەوەی گەڕاوەتەوە لە ئێمە ئەوەی کە بزانین دە 46 یان لێ کوژراوە لە مەتیقەی ئێمە. آسایش کرکوک هایداری داده ولاتیان به دیتنا هر ولوینک نه آسایی هر بلز هایداری بدن آوان آسایش باجار دبیجه پیدشه هجمارک چکدارن داعش لوی در مابن. شوها كميني أبو داعنين ترى مجارك مفارز مال ليرة لقرلو لزنانة لعبادات أبو زي أسايشر لو منطقنا وجوديان هي درباز نابن دا ساقش قناعت ميك أنا أمرينا ماوتو أمروش بواتشي بجوري معلومات كانوا بجوري أو كارمداني خماني كي كجرا بالنو أم زراتيا هزین ابلهین کرکوک هر روز وان ناوچهان دگرن که گمان هنه چکدارن داعش لوی در خو و شارت بن به تایبتی گندن ساری تپه عبادات زینانه یارمچه و گوتنا آسایش لیلان چکدارن داعش اف در کرن جه زوریان خو و ناوچهن رشاد حویجه و ریاض. ناوچه لیلان دکوه باشور روجهلاتا کرکوک و 20 گندان جخوا دگره و کرد و عرب و ترکمن تیدا دجین و هجمارا خلک وی داره 16,000 کس دبه.